pada lau nikmain atau pada syukur si mapuji lau risesera jangan napong Allah Ta'ala karena kan namu panareki kesehatan kesempatan makutau paro umur nato padang kamana si hadir mak depu-depungan rion remak barakae dek gagalai ngakata sangadina pada ilok mana kilaksanakan iya naritu parentah napong Allah Ta'ala makutau paro tandrian lupai masalawak na niya mapasalama lauri alim alabina pangulukang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka defwang Allah Ta'ala inna iddatas syuhur indallahi ithna asara syahran fi kitabillah yawma halakas samawati wal ard. Maka defwang Allah Ta'ala rimun ripuranna natuna pancaji langi dan niatanai ternyata napas sama lebba itu paik na pancajinna 10 2 ulang ilalen natas si taunge. Jadi ulan na puang Allah Ta'ala yaro na pake nabita na pake umat selenge mapamulai Muharram